Paragliding khwlai for accident anga thika khorok ni tourist patimung sago dukhu mankha te khorok ni Himachal pradesh ni kangra te kulu hangkor o patimung patika police akhlai ga chaitang ni tourist ni bisingo khorok sangka Gujarat ni te khorok sangka Tamil Nadu ni Simon ka kokti mani bising te Gujarat ni wafshar khushi ni mangai a tourist Himachal pradesh beraina ni thang mani dharmashala ni bus kango indranago vo paragliding khwlai tong mani atom shake parachute ni simi slip tanai kalawi thangka pilot bovini logi na kalawi thangka patimung thaiwo no thwi thangka Gujarat ni tourist pilot no logi no medical college admit khlai jaka a party muni kisa jorane olono Himachal Pradesh ni kulu hangkor te kaisa paragliding accident angai thika Tamil Nadu ni tong nai US ram ni mangai te khorok sa tourist koktma Simon ka o party mungo vo pilot Ashini Kumar shakham nogo shagnai jagai tongko hanai Simon ka nobar koto tong mani bagani abo hai party mung party ka hanai abo hai ke paragliding khlai tong mani wo thwi mani party muno tewi sing mangka sawi tongka tabu bureau report kokti